Ntibitinda amasaha kugenda asohoka hirya no hino dore ko benshi bariho bibaza ku makuru yaba yaragiye hanze avuga yuko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC yaba yaritabye Imana mu gitero yaje kugabwaho n'ingabo za M23. Ni mu gihe abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ibi byose, naho imiryango mpuzamahanga ikaba igomeje kugenda isohora raporo zigiye zitandukanye. Ibi n'ibindi byose n'ahandi mu bisanga uretse hano kuri Hot News. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu agende akugeraho umunsi ku munsi. Kuno munsi rero mw'iki gitondo haba habyutse hajya hanze uburyo umutwe wa FARDC waba waragiranye ibiganiro na FDLR kugira ngo bibashe gukorana. Raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko ingabo za leta ya Congo FARDC ziyegereje imitwe yitwaje intwaro irimo FARDC ngo bakorane mu guhangana na M23, ndetse igihe kimwe bahurira mu nama zemeye guha buri muyobozi w'umutwe amadolari 5,000. Mu gihe hashize iminsi hari intambara ihuje M23 na FARDC, izi ngabo za leta zaje kwigira inama yo kwifatanya n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro, nubwo byagenze bikaba iby'ubusa. Raporo igaragaza ko iyi mitwe yo muri Kivu y'Amajyaruguru yaje kwihuza hamwe irema ihuriro yise Alliance de Assistance de l'Epartie, ariyo bita RIP. Ku ikubitiro iryo huriro ryaje kuyoborwa na General Janvier Bwingo Kalahira uyobora umutwe wa EPS, naho Gaidon Shimira Mwisa ayobora umutwe wa NDC ushingwa ibikoresho ufatanyije na General Dominique Ndaruhutse alias Domi uyobora umutwe wa CMS cyangwa se FDP. Muri iyo mitwe yishyize hamwe irimo na Mai na Koafia ikorera mu bice bya Warikare na Masisi. Muri Rucura iyo mitwe yarimo Movement Patriotique de Défense ariyo MPI Collective de Association. Iyi mitwe yose igize itsinda ry'impuguke rivuga ko ryahawe amakuru ko iryo huriro ryagize uruhare mu bitero kuri M23 mu bice bya Kinshasa na Rubaya muri Mutarama Gashyantare 2023. Abasirikare bakuru ba FARDC mu guhuza iyi mitwe. Amakuru yatanzwe agaragaza ko abajenerali babiri ba FARDC, General Janvier Mayanga na General Hassani Mugabo Baguma, boherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru guhuza ibyo bikorwa no gushishikariza imitwe yitwaje intwaro gushyigikira FARDC. Ni imikoranire ngo yahawe umugisha n'abasirikare ku rwego rw'igihugu, by'umwihariko umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Tshisekedi, General Frank Ntumba, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo General Christian Twishiwewe Songashi. Mu mpera z'Ukuboza 2022 na Mutarama 2023, General Chiko Kishumwe yari uwa kabiri mu buyobozi bukuru ushinzwe kurwanya M23 yatumije nibura inama eshatu hagati y'abayobozi bakuru ba FARDC n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro yabereye i Goma ngo hanzurwe kuri ubu bufatanye.
Raporo ikomeza igira iti mu nama yo muri Mutarama yanitabiriwe n'abayobozi ba FARDC, Force Combat, abacunguzi FOI, buri muyobozi w'umutwe yitwaje intwaro yahawe amadolari ibihumbi 5,000 ndetse bizezwa ko bazahabwa intwaro zikwiriye. Muri icyo gihe ngo abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro banahuye n'abajenerali barimo Mayanga na Mugabo ngo bemeranye ku bikoresho n'inkunga y'amafaranga bakeneye byo gufasha RP. Hatangwa urugero rw'uko inama mpuzabikorwa yabereye muri hoteli Nyarusumba muri Kicanga ku itariki 10 na 11 Ukuboza 2022. Muri icyo gihe ngo Colonel Salomon Chokamba wa FARDC yari umuhuza hagati y'ubuyobozi bw'ingabo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Yakomeje agira ati yabaye umuhuzabikorwa w'ibikorwa byinshi ndetse no kwirakwizwa ry'intwaro. Ibyo bishimangirwa n'amafoto hamwe n'amashusho yaje kujya hanze agaragaza Gideon uyobora NDC-R na Deo Bofasa Mparanyi uyobora NDC kuri Kicanga bari kumwe na Colonel Chokamba muri 2022 Ukuboza. Amakuru yaje kwemeza ko ku mabwiriza ya Juvenal Mayanga na Mugabo wa FARDC yahaye impuzankano, intwaro, ibisasu, moteri zitanga ingufu z'amashanyarazi, ibikomoka kuri peteroli, ibiribwa n'amafaranga. Icyo gihe ngo FARDC yanatanze agatambaro gatukura bambara ku kuboko kugira ngo ijye ibasha kumenya umutwe w'inshuti barimo gufatanya cyangwa se umutwe ukorana n'umwanzi. Ubwo impuguke za Loni zegeraga iri huriro RP, bamwe bavuze ko abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro bemeye uku kwishyira hamwe hatanzwe ibintu bigomba kubahirizwa. Urugero, Gideon uyobora NDC-R ngo yasabye ko impapuro yashyiriweho na Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisaba ko atabwa muri yombi zikurwaho. Raporo ikomeza igira iti FDLR na FCOM yasabye irekurwa ry'abarwanyi bayo bafunzwe na guverinoma, na EPC isaba kwinjira muri FARDC nk'umutwe udasanzwe. Aba barwanyi bose batangiye gukorana n'ihuriro rimwe rihanganye na M23. Icyakora ngo iyi mitwe yitwaje intwaro yaje kumirwa kubera intege nke mu guhuza ibikorwa ku rwego rwa FARDC. Abasirikare bayo bagahita bayabangira ingata igihe abasirikare ba M23 babamenagaho urufaya. Ni ibibazo byanagaragajwe n'ibikoresho by'intambara bidahagije, ihindagurwa rya hato na hato ry'abayobozi muri FARDC, ibyo ngo bigaca intege abarwanyi barimo gukorana mu rugamba. Ku ya 3 Werurwe 2023 inama y'abaminisitiri ya FARDC yemeje umushinga w'itegeko rishyiraho umutwe w'inkeragutabara. Abasesenguzi bahamya ko ugamije